Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya ada acara pernikahan keponakan. Ini lagi persiapan dulu keberangkatan. Pernikahannya sangat sederhana. Orang arek diuk di dia. Basahnya? Basah, nanti mabak lagi. Itu udah paling itu ring. Persiapannya hari ini pukul 7, keberangkatannya nanti jam 7 lewat seperempat. Ini hanya persiapan saja, persiapan yang mengantar ke pernikahan keponakan. Wah, mau kemana, Wak? Mau ngebesan Kemana, Wak? ke Citeno. Ke Citeno. Wak, di sini udah berapa hari, Wak? Wah, di sini dari hari Selasa 1 minggu. Oh, hampir 1 minggu ya. Iya. Kantor siapa, Wak? Antar ponakan, anaknya kakak. Oke, Wak, terima kasih, Wak, sudah menjelaskan kepada diri Q. Dan ini sangat sederhana. Ini ngabesannya ke pelosok desa, wong deso, air kaneron ya. Digeneng. RCTI oke. Kebetulan ambilnya belum datang, teman-teman. Lagi menunggu ambilnya. Kemudian Bapak Amil. Nembak nak dhuwur. Dor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. Wa anqihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tanakahu taksu fa inni ubahi bikum rumah. Wa qala ulama wan nikahu mustahabun liman ihtaja ilaihi. Wa qala ulama wa yustahabu tasmatul mahar binikah fa ilam yusama sohal alten dan kurniawan kasih neng dia bapaknya Aminah sineng pokoknya. Mudah-mudahan orang sadayana sok aya masa saya terima ya, sok aya masa saya sumeren gitu. Dia acara abdi bade masrahkeun jangkurni anu jangkurni kieu teh insyaallah ya kurba hade dedeng sampai cek bahasa kolot insyaallah sehat jasmani sehat rohani ya. Kelebah ilmu mah tawak tambah barokah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rombongan safar kaca disimpenan ulah kira-kira ngapunten oge sakitu nu kapiatur luhur sahur maisora servisan panjenenganna nyunkeun dimaklum dimaaf. Mudah-mudahan urang dieu nampi kana hal perkara anu dipasikeun mudah-mudahan sing jadi lagi kama urang dieu sadayana oge sing maslahat dunya seueuna dan akhirat. Mulana sakitu nu kapiatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah acara pemasrahan Rafi Ijab Parantos sangakeun untuk para kesukuan sekolah haji anu parantos urang sadayana oge penginten nanti penerima tersebut disampaikan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nasyir minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kiamat amin ya rabbal alamin. Oke, disimaki setik balik kurang terima kamu ngahapunten kawargi sadayana. Mangka diisin abdi dina ieu dangan Kabupaten Lampangan Pangampura kawargi. Terus babasieun pahiri kalayan di cirian tadi di gongkorongan otomatis urang dia oke moal nyangka sejen pasti eta karena peci nage beda jeung urang dia kalayan di gongkorongan pasti eta pibangan teh dibutuhkeun pisan urang dia lamun kalayan eta ge ditampi mudah-mudahan ieu sodako anu dipasrahkeun singa jadi hiji sodako panolak balahi ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal kalayan nu sodakohna mudah-mudahan sing ditawih-tawih dijirah ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ada yang makan. Benar. Oh. Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى حلمنا ولا نبغي وحكم الكفار ووعلى وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Dede Kurniawan Bapak nikahkeun ka anjeun ka putri Bapak bulan suka sani suka mas kawina tan dilakonkan Alhamdulillah. Amin. Rabbana amanna min azwajina wa walidina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina yadayka rabbana wa ta'ala Rabbana ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika jadi amasipun wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bangka warna Raja Tanduk Belum cair. Oh, ada bosnya tuh. lagi persiapan sawer. Iya, siapa lagi yang menambahi? Orang